Ponedjeljak ujutro, malo laganini, što bi rekli Italijani. Malo posla, malo utakmice, opet ovo ono. Nemam puno ništa da ti kažem. Onako, niti sam tužan, niti sam sretan. Ništa kao specijalno. Onako, sam se koncentrišem i razmišljam. I kažem sebi, znaš, kakav ti je život postao? Ko onaj, ako si gledao od nadrealista, ovih novih nadrealista sa Zenitom, onaj skeč kad igraju šaha, pa jedan drugog počnu šamarat. Znači, ti poenta je, šta su oni htjeli tebi da kažu? Ti i kad šah igraš, neko tebe ošamari. I onda prvi ošamari, drugi ispod dole cjevance rade i tako dalje. Tako da ti je sve to postalo da ne povjeruješ. Ja nekad sam sebe uštinjem da vidim je li to spavam ili je to realno. Ono već u zadnje vrijeme boli me jebote, uštinjem se pa me zaboli. Vježe rekao jebote to sal. Vidiš da je realno dok te boli kad se uštinješ. I šta sam počeo reći, demantovali smo svijet u jednoj stvari. Ovo u vezi, jel govorim sad za Bosnu. O čemu je riječ? Ako si gledao ove kriminalističke serije američke i filmove, CSI, Miami i tako dalje, kad se desi neko ubistvo, znači umiješani su tu ruska mafija, ovo ono i šta ja znam, nebitno, vidio si Šerbeđe u nekim glumi, i kad oni dođu na uviđaj, oni kažu Eastern Europe, iz istočne Evrope, jer mu odmah prepoznaju na tome što je ubijen loše zube. Znaš, prepoznaju mu loše zube, pošto generalno Evropljani, ti istočna Evropa ima loš kvalitet zuba, ne pazi o zubima i šta ja znam, a i ovi naši kad krene negdje tamo, idem kući malo popravljat zube, ovo ono, a ne pitam te bolan to, šta me briga už popravljat zube, on odmah tebi počne ono malo zdravije da živim pa da popravim zube, ovo ono, to mu je najbitnije kad ide kući da on popravi zub, da uradi root kanal, da ovo, da ono, joj što te vole zagnjaviti, nemoj ništa pitati, ideš kući, idi sretan put, aj čao, vidimo se kasnije. I zašto ti to govori o tim lošim zubima? Ti svak zna da ti imaš kao loše zube, ali evo ti vidi sada, završila se ova utakmica i ovo ono, i evo i sada. Ti sad pokazao svijetu da ti itekakve zube imaš. Da ti, kako se je završila ta utakmica i to, ti imaš zubne komentare. Tvoji su komentari na internetu svima samo si zube pokazao i ti sad svijetu pokazao da ti u stvari imaš zube. Da ti nemaš loše zube, ti imaš fantastične zube. Ti si tako zube pokazao da ti ništa ne moraš pročitati, nego i sad svijet vidi i kaže, a kakvi bolan vidiš ti istočne Evrope, kakvi oni samo zube imaju. Pogledaj, eto šta si ti njima pokazao da ti imaš faktički dobre zube. I o tome ti ja razmišljam sada, a ne znam, eto, to ti jutros. Bio sam kratak i jasan, ko je skonto, ko nije skonto, šta da mu radiš? Čućemo se kasnije.